namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, ni mhleta hi kha hi nyika an update about yindlu ya Mayengani the president. Yeah, so hi ti 12 ta May, of course, ni fike ni nghena ka akhawunti ya Hlavo Akani BMQ fan, of course. Hi yena loyi a hi nyikena that post ya timovha, mi nga ma hleketa. This one, timovha leti a hi ti kumetela ka akhawunti ya yena. Yeah, so if you got an update, as you can see, ku busy swinene after ku Mayengani the president ya magaza yi sukile futhi ha ku penthouse loko hi pfula clearly se yindlu yi le ku pendiweni. Ya le ma swona n'wina ku busy swinene ku le ku pendiweni. I'm not going to lie about the color. Ni swi tivi ku yini color leyi mi ta yi byela ngome mi swi tiva swa ti-color. As you can see, leswi ku busy swinene. Yona hayi sasekini, let's just be honest. It's very, very beautiful. I say, yeah, I like the color. Na khombo leyi ni leka ku la night ya ni tsakisa leyi. Mi vona color leyi ta ku hi le handle hambi hi ta ku brown hambi yini. And then yi mixa na that white la swi endleni ko chocolate, so it's very, very beautiful. Very, 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 very beautiful. So nga vula tani ku congratulations to Ben and the president. I think that this video swi nga va tlhe swi very, very nice, and a recap of what happened ukuze hi ta fika ka this picture. So a hi endleni recap. Yeah, so hi 29 mi nga ma hleketa na n'wina a ku ri loko Ben the president yi challenge vanhu ku a hi phikizana hi double story. Phikizana hi double story. A ni hoti la Mayengani. So a hi phikizana hi double story. However, a yi changi kahle because yindlu a swi ti komba na ku se yi stakini. Laha n'wana ma 11 xi nga vuya xi ya kwale yindlwini xi ya hleka strong. Mi nga ma hleketa se a yi sukini swinene. Leswi nga hetelela swi endla ku a fika a beefiwa hi the president loko a hleka yindlu leyi. So swi komba na ku a yi yime nkarhi wo leha ku kha ku nga na progress and stuffs like that. Okay. Yeah, so hi 2021 hi kona leswi nga vuya ku va na progress. Yi vuya yi gonya ngoma ka nga swi tiveki. Yindlu ya the president yi vuya yi gonya hi 2021. So a ku ri khalenyana yi yimile, of course. Yeah, the same year, 2021, as you can see, you see, sungule ku fulela the president, as you can see, a ku ri busy swinene. So video leyi ni ta tlhela ni mi vekela link ka top comment mi kota ku yi cheka. Ku fuleriwa, as you can see, a swi sasekini swinene. Yeah, and then November 2022, as you can see, se a yi bena stop nonsense manjeni, se hi khosa ku na a huge progress swinene ku se no phamiwa se a yi phamiwile, as you can see there. Se swilo swi sasekini swinene, a swi sasekini, as you can see kwala ka video clip kwalano. Hi leswi leswi nga fambisa swona. So hi laha hi nga vona se mi kuma ku tela ku vanhu se a va yetela swinene va khatela ti-picture. Ku sungule ka this point kahle ku va vanhu va yetela le ka yindlu ya the president. Yeah, so later hi 2022 yindlu yi sungule ku paintiwa kahle hi nga swi vula tani. And then yeah, yi sungule hi kwahala ku December kwahala ku va yi paintiwa, and then I'm not sure ku yi nga heleri, but I think na hi January a hi ri ku pendiweni and stuff like that. Laha yi nga sungula kona hi kona lesi hi nga sungula ku vona this white paint leyi vanhu vo tala se va tivetela ku yona. So leswi nga fambisa sweswo, and then loko so hi suka laha obviously hi ye ka this paint leyi ya ku vekeliwaka. Yaleyo sasekini swinene, it's more like chocolate or something. Yona mara yi kahle. I like the color. So na yona yi ta veka yi trenda soon ko ka obvious ka Master T yini hi timenemene fike yi jahelela ku va hi ta vula leswona before yi paintiwa ku fika kule. So video liya a ni kha ni mi kombeta yona liya ya those transformations, and ta va ni kha ni vekela link ka top comment mi ya yi cheka. Loko ri mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.